Hano ku isi hari abagore batwara igare ku rwego rwo hejuru bakagira amateka atangaje haba mu masiganwa akomeye. Ni intwari zikomeye, twavuga ko ari intwari zidasanzwe. Ni abagore biyemeje buri kimwe cyose, haba guhangana bagakandagira igare bakarusha n'abasore benshi. Gusa abo ni bamwe baje mu Rwanda, ndetse aba bahabwa amahirwe menshi cyane yo kuba bakegukanira isiganwa ry'isi ryatangiriye mu Rwanda. Mbere na mbere iri siganwa ryabereye mu Rwanda nicyo gihugu cya mbere cyo muri Afurika cyakira isiganwa ry'isi. Ni ukuvuga ko amahanga yose kuri ubu ngubu ari kwitegereza igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ntawe utazamenya igihugu cyacu cy'u Rwanda. Byose byiza rero bibera mu Rwanda bazabimenya, ubundi bajye baza kuhasura, haba byiza ndetse n'ibindi bitandukanye, imisozi, amashyamba, inyamaswa, bazajya baza kuzireba. Niwe mugisha twagize. Ariko senge sinje kukubwira byinshi bigiye gukurura abakerarugendo baza mu Rwanda. Dore ko ari byinshi cyane tutabivuga ngo tubirangize. Ahubwo nje kukubwira abagore badasanzwe bari muri iri siganwa. Turaza guhera ku mwanya wa 10 tumanuka. Gusa uraza gutungurwa nitugera ku mwanya wa mbere. Yakoze amateka menshi kandi arihariye nyine. Ari hano mu Rwanda. Mu myaka yashize irushanwa ryari risanzwe riba ryaranzwe n'umukino umwe cyangwa ikipe imwe igaragaza ubudahangarwa. Urugero ni Amerique Van Vetune cyangwa ikipe ya CD Wars. Ariko siko byagenze muri 2024. Uyu mwaka hashobora kuzaboneka abakinnyi batandukanye ndetse bazahiga abandi. Haba ibihembo bikomeye byagiye bigabanywa hagati yabo. Nko ku mwanya wa 10 tuhasanga Pauline Roger Class. Nubwo atabashije gutsinda isiganwa na rimwe muri 2024, kuba yarabaye wa gatatu muri Tour de France Feminin n'uwa kane muri Giro d'Italie byamuhaye agaciro. Niwe mukinnyi wenyine wabashije kugera muri batanu ba mbere haba mu marushanwa yombi, kandi ari muri babiri hamwe na Juliette Labos bageze muri 10 ba mbere muri Grand Tours zose kwa eshatu. Ibi bigaragaza uburyo ahora ari ku rwego rwo hejuru cyane mu misozi miremire. Urugero ni nk'igihe yabaye wa kabiri muri Rapid Haze nyuma ya Demi Vollering, ndetse ibi bishimangira ko nawe ashobora guhabwa amahirwe yo kwegukana a Tour de World. Ku mwanya wa 9 tuhasanga Elise Barsom. Mu ntangiriro z'umwaka Elise Barsom yongeye gusubirana imbaraga atsinda amasiganwa Trophy Alfredo Binda na Briga de Pano, ndetse abo wa kabiri muri Paris-Roubaix no muri Gent-Wevelgem. Yakomeretse bikomeye muri Gicurasi, bikaba byaramugoye mu mikino ya Olympique, ariko yagarutse mu mpera z'umwaka atsinda agace ka mbere ka Tour de Romandie no kuba wa kabiri mu mashanwa y'Uburayi. Ubumenyi bwo mu masiganwa ku muvuduko no mu masiganwa ukomeye buracyamugira umwe mu bakomeye hano ku isi nzima dutuye. Uyu nawe iyo batekereje amateka ye benshi batangira kugira ubwoba bakagira kazatwara kano gace. Ku mwanya wa 8 tuhasanga Christine Faulkner. Christine Faulkner yanyuze benshi, atsindira umudari wa zahabu mu mukino ya Olympique Paris, ndetse si ibyo gusa kuko yatsinze n'andi masiganwa 5 mbere yaho yari yaratsinze agace ka Vietnam akoresheje uburyo bwo gutsimbuka kabandi ku munota wa nyuma. Uburyo nyine nibwo bwamuhesheje niyo zahabu ya Paris. Ku mwanya wa 7 ni Marianne Vos. Nubwo amaze imyaka myinshi ari mu bakinnyi bakomeye cyane, Marianne Vos muri 2024 yongeye kwigaragaza atsinda Olympique, anatwara igihembo cya Gravel World Champion. Yatsinze inshuro 8 mu mwaka, kandi mu mikino ya Olympique yabaye wa kabiri, ndetse no muri Tour de France yongeye kwegukana igihembo cy'amanota. Ku mwanya wa 6 ni Lorena Wiebes. Nyuma yo kugabanuka gake ku muvuduko muri 2023, Lorena Wiebes said works muri 2024 yongeye kuba umunyembaraga cyane mu isiganwa ku muvuduko. Yegukanye intsinzi 23 zingana n'izo yabonye muri 2022. Yatsinzwe mu masiganwa menshi akomeye nka Gent-Wevelgem, Ronde van Tredem ndetse n'irushanwa ry'Uburayi. Nubwo atatsindiye agace muri Tour de France Femmes cyangwa mu mikino Olympique, nta mukinnyi washoboye kumugeraho mu mubare w'abatsinze. Ku mwanya wa 5 ni Demi Vollering. Mu mezi ya Gicurasi Kamena, Demi Vollering yatsinze amasiganwa menshi atandukanye harimo Vuelta Feminin, Izuria Basque Country na Vuelta a Burgos na Tour de Suisse. Ariko imbere n'inyuma y'ayo mezi ntabwo yitwaye neza cyane. Ntigeze atsinda classique nka Strade Bianche cyangwa Legas Baston Rain, ndetse muri Tour de France yahigitswe na Cassia Niwedoma. Uyu nawe ashobora gukanga benshi, ndetse uyu nguyu tuvugana nawe ari hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 4 tuhasanga Cassia Niwedoma. Uyu mwaka wa Cassia Niwedoma yashyizeho amateka akomeye, atsinda Tour de France ku nshuro ye ya mbere, atsinda French Horion, ndetse abo wa kabiri muri Tour de Flanders.
yari amaze imyaka myinshi agaragara nk'uwenda gutsinda ariko ntibyagerwaho. Naho muri 2024 yanyuze benshi cyane. Ku mwanya wa gatatu ni Grace Brown. Grace Brown yerekanye itandukaniro mu mwaka we wa nyuma, akina ku rwego rwo hejuru, yatsindiye abo mu gusiganwa n'isaha ku mikino ya Olympique no ku gikombe cy'isi, ndetse anegukana Boston Rain. Yatsinze inshuro 8 zose mu mwaka mu buryo butigeze bunamubaho mbere. Ku mwanya wa kabiri ni Elisa Longbongin. Nyuma y'umwaka wa 2023 wagoye cyane Elisa Longbongin, muri 2024 yagarutse afite imbaraga zisanzwe. Yatsinze Tour de Flanders, arangiza no kwegukana Giro d'Italia ku nshuro ye ya mbere. Hano ni mu rugendo rwe rwa siporo. Yongeye kandi kuba mu ba mbere Vuelta no muri Tour de Suisse, ndetse anegukana umudari wa bronze ku gikombe cy'isi. Ese waba uri kwibaza uwo dusanga ku mwanya wa mbere? Uyu mwite Lotte Kopecky. Lotte Kopecky niwe mukinnyi wahize abandi bose muri 2024. Yatsinze amasiganwa akomeye arimo Strade Bianche, Paris-Roubaix, ndetse arongera atwara igikombe cy'isi ku nshuro ya kabiri. Byongeye kandi yatsinze amasiganwa manini y'uduce nka Air, Tour of Britain, Tour du Monde n'andi menshi cyane, ndetse yabaye wa kabiri muri Giro d'Italia. Ubu niwe mukinnyi uyoboye siporo y'amagare hano muri 2024. Tekereza ko kuri ubu ngubu yageze mu Rwanda. None uribaza iki? None utekereza rero ushobora kuzegukana Tour World? Ntiwibagirwe kutubwira hano hasi muri comment. Gusa none icyo wamenya ni uko iyi Tour de World yakiriwe mu Rwanda ifite agaciro gakomeye cyane igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse na Afurika muri rusange. Tekereza isiganwa ryatumye bahagarika amashuri yo muri Kigali. Tekereza uburyo Kigali yatangiye gusa neza bitari bisanzwe. Haje abashyitsi bagiye batandukanye baturutse imihanda yose, baje kwirebera Tour de World. Gusa ibi byose bishimangira ko kuba twaratangiye urugendo rwacu rwa Tour du Rwanda ariyo mpamvu bahaye u Rwanda amahirwe yo kwakira Tour de World. Iyo hataba Tour du Rwanda, ntabwo Tour de World yari kuzagera mu Rwanda. Niba Tour de World yakanagiye mu Rwanda, bivuze ko n'ibindi byose bishobora kuzahagera bidasanzwe tutitega. U Rwanda ruri ku muvuduko udasanzwe mu iterambere, haba hano muri Afurika ndetse no ku isi yose. Ibuka gukanda like, kore subscribe, ufungure inzogera kugira byose byiza rero bibera hano bitazigera bigucika. Nge nyita Djeey Wakanda Famous. Ndabashimiye.